Umncane loseyingabeni umphanazi obhuti bethu bawu2 eKZN sihlala. Mhlawumbe-ke umuntu omdala uthe akuzodlulisa lamazwi enduduzo emndenini yonke nezihlobo nabangani abaninyalela. Lezi ngane okukhulunywa ngazo sencane kakhulu. Akabi nayithoba, akabi zona ngisho izithombo sengahlumela. Abazali, abangani bebesabheke lukhulu. Uyezwa othisha indlela abakhuluma ngayo, uyezwa abasebenzi indlela abakhuluma ngayo. Angeke sikhulumeke ngalo nomunye omncane okuyena osiqoqe sonke, ngoba thina sihambe nomncane kakhulu. Wathi eminyakeni yakhe emibili noma emithathu, kodwa ukwazile ukukhombisa ukuthi yini azalwe eyiphethe. Lezi ngane zonke zisheshile ukusikhombisa ukuthi ziphethile. Uthi-ke uMthombeni uDuma eKZN njengoba umama kaKhotha ebesho ukuthi uthe mavela lenhlekelele uMasizwa ukuthi nale nhlekelele wasesibizwa nondaba ezinhle esibiya wathi yena uxakekile la xakekele khona wathola asiqinisekise ukuthi into edingwa emndeni siyenze yonke siyenze ngokucophelela. Engicabanga ukuthi njengoba umama esho ethi njengoba bela namhlanje ngicabanga ukuthi sithe sisemnambithi kwa-forensic kubonakala ukuthi bephuthuma ukuthi kufanele lezi ngane maseyihlotsheni. Omunye umuntu besimfonele wasiphendula amasishana ilensizwa yakanala kwamathobo engithe ngishayibani khona waphendula athi i-department iyamdinga undaba ezinhle iyamdinga kunesimo esisicindezelayo. Akufani ofonela umuntu ongcwabayo uthi mfowethu ngicela uzongilekelela uzongcwabela abantu bakithi, nokuthi uthi kunabantu ofuna okwamanje besuke kule province beye kwenye province ngokukhulu ukushesha. Insizwa yakanala ayisithanga isikhathi ithe kushiyeni konke lokho ngizonenzela. Egameni beshobane uMthombeni ukuthi imndeni asenze konke. Umama kaKhotha uphinde wathinta-ke indaba kamfowethu waseJozini ukuthi akaze ecabanga ukuthi ubaba wengane akazi uzokwenziwa njani ngoba nakakahambi. Ngesikhathi ekhuluma thatha ifoni athumela imeseji eThekwini ngoba u-MEC nondaba ezinhle babambekile lapha kuno-National Minister umama uBarbara Chris. So bayokhuluma indaba zenkolo zeyindizi. Kodwa ngasengithi naku umama ethi emuzwa ngepodium ethi usendi-challenge yokuhambisa umfowethu ngoBezulu eJozini. Wasethi lokulungile sizokhuluma emva kwala. Maseqedwe sizokhuluma sibe ukuthi singabamba ngoba umsebenzi omkhulu we-department ukuthi ilekelele lapha ukuthi ilekelele khona. Ilokho engingakusho bazalwane ukuthi nala sinanyathelanga khona kahle nisixolele bazalwane, ngoba ezinye zezinto masifike isimo esinje siyasicindezela bathini. Thina singcwaba weekend in weekend out, onke ama-weekend siyangcwaba ngoba sindi ethe uMthombeni angisuke eThekwini ngizovala ipage lalezi ngane. Ngale eKZN vele sinenhlekelele eyikhona khona omunye umuzi nje esibona lapha eWestbank. Umama uhamba ngemoto yajama ngabe ijame yajamiswa yini uthe mayisuka lapha eqhubeke yafaka ureverse omkhulu ngabe ureverse noma ngekuyoshaya yayongene eweni phansi uphathe almost 2 days ukuthi atholakale.
izobe lisuku ebekho nabo I think beko 8 noma beko 9 sasuka lapha sa eThekwini savuka eThekwini ngo-3 bafuna ukuthi sijokuse sizila uzofuna ukuthi sibuyele futhi eThekwini ngoba eThekwini nathi sebeyindawo ey'khelele indawo ey'gamele sishuthi-ke kuyenzeka ngesikhathi si-athenda abanye begcine beseceleni kusuke ngayona inhloso suke nalesiphinde ziloku umsebenzi kodwa siyazama ngakho konke esingakwenza ukuthi-ke kuhle ukuthi indima esemanzini siyivizithe sizoshiya amazwi enduduzo nabo batholeka amancane laso singafikanga khona ngisithethelele usuke ngayona inhloso usuke ngaphezu kwamandla izinto esizona zinzima kakhulu hleze engathi indawo yesiganelo indawo yenhlekelele egameni-ke le-Department of Transport KwaZulu-Natal sithi nje emndenini eDudu akuhlanga lungehliya ngiduduzele ngale lesincane kakhulu then kuyilasigoda konke lapho sithi emndenini uNkulunkulu uyazi uNkulunkulu unenhloso mhlawumbe besiyibone manje siyibona ngokuhamba kwesikhathi kodwa masahambe umuntu awukwazi ukubona kwasonhlungu inyama sithi nje siwumnyango wezothutha sinani emndenini ayitendini Oh